Ibihe byiza nshuti bakunzi mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, ndabasuhuje kandi mbifurije kugubwa neza aho muherereye hose mu mpande enye z'igihugu. Nk'uko rero twabibasezeranije tuba tuje kubagezaho amakuru ari kuvugwa hirya no hino, amakuru ari kuvugwa hirya no hino haba hano mu Rwanda, haba mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi yose muri rusange. Inkuru mbazaniye muri aka kanya ni inkuru mu by'ukuri yagaragaye nyuma y'uko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo yari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitabiriye umukino w'igikombe cy'isi, igihugu cye cyakinnyemo na Portugal ndetse umukino ukaza kurangira amakipe yombi anganya igitego 1-1. Nyuma y'amagambo yatangaje kuri uwo mukino niyongera ngo tugarukeho, ese igihugu cy'u Rwanda cyo cyabivuzeho iki? Mu by'ukuri ni inkuru yiriwe itrendinga ku munsi w'ejo, ariko ntabwo twabonye umwanya wo kwibagezaho, ariko ubu ngubu ndaje ngo turebere hamwe ibyavuzwe. Twihuse rero, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yatangaje ko abanyafurika baraye mu byishimo by'uko ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanganyije na Portugal igitego 1-1, ariko Perezida Tshisekedi agahitamo guherekeresha iyo ntsinzi cyangwa se ibyo byishimo ibitutsi no kuvuga ko yiteguye kujya kurasa mu burasirazuba bw'igihugu cye. Tshisekedi yarebye uyu mukino muri stade, ndetse ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikora amateka yo kunganya na Portugal no kubona inota rya mbere mu gikombe cy'isi yitabiriye bwa kabiri. Yagiherukagamo mu myaka 52 ishize. Kuri Tshisekedi ntiwari umwanya wo kwishimira amateka ya Les Leopards, iri ni izina ry'ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yanditseyo amateka yanditseyo. Kuri Tshisekedi ntiwari umwanya wo kwishimira amateka Leopard yanditse yo gutsinda igitego bwa mbere mu gikombe cy'isi, ahubwo yahisemo guhura n'abanyekongo baba muri Amerika ababwira ibijyanye na politiki. Perezida Tshisekedi yavuze ko ibijyanye n'uko igihugu cyabo kiri mu ntambara abakinnyi babo bakoze ibitangaza, kuko hari abatekerezaga ko bazagorwa n'abarimo rutahizamu Cristiano Ronaldo uri mu bakomeye ku isi, ariko bagaragaje ko bashobora kwihagararaho. Asobanura iby'iyi ntambara, Tshisekedi yavuze ko leta ya RDC yatahuye abagambanyi bakorana n'ihuriro AFC M23 rigenzura igice kinini cy'uburasirazuba bw'iki gihugu. Asobanura ko ngo yibwiraga ko baba mu Rwanda gusa, ariko ngo yasanze baracengeye n'i Kinshasa. Ati ntimuzemere kugambanira igihugu cyanyu, abarozi babaho, twatekerezaga ko baba mu Rwanda gusa ariko baraducengeye. Tshisekedi yavuze ko nyuma y'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabonye umuyobozi mwiza Laurent Desire Kabila, ariko nyuma abo yise abanzi binjiye mu gihugu cyabo bamukuraho, bishyiriraho uwo yise imbwa bayitoza ibyo bashaka. Uretse kwibasira wahoze ari perezida Joseph Kabila, Tshisekedi yabwiye abanyekongo baba muri Amerika mu gihe cya vuba bazisubiza umujyi wa Goma n'uwa Bukavu, imaze igihe kirenga umwaka itagenzurwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati mfite icyizere ko mu minsi iri imbere Kongo yose izabohorwa. Abavandimwe na bashiki bacu i Goma na Bukavu barishimye, tuzaba turi kumwe. Abanzi baracengeye kandi uyu munsi twarize tuhakura isomo, ubu tugomba kubaka ikintu gikomeye. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro abinyujije kuri X yavuze ko ikipe y'igihugu ya RDC Les Leopards yahaye ibyishimo byinshi abanyafurika, ariko Tshisekedi ahitamo kubidobya atuka abanyarwanda n'abenegihugu. Ati Les Leopards yashimishije abanyafurika mu mukino wabo wa mbere w'igikombe cy'isi. Perezida Tshisekedi yahisemo kudobya ibi bihe atuka abanyarwanda n'abanyekongo ku butaka bwa Amerika, yigamba gukomeza kugaba ibitero mu burasirazuba bwa RDC. Tshisekedi yifashishije ibikorwa bikomeye by'imikino mu nyungu za politiki. Iciriritse, ndetse amagambo ye y'ubushotoranyi agaragaza ukutubaha no kutemera amasezerano ya Washington n'intego zayo. Amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku wa 4 Ukuboza 2025 ateganya ibyo gusenya umutwe wa FDLR
bikozwe n'ingabo za FARDC. Byamara gukorwa u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Harimo kandi ingingo yo gucyura impunzi mu bikorwa remezo. Byitezwe ko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizongera imbaraga n'ubufatanye mu kubaka urugomero rwa Rusizi ya gatatu ruzatanga megawati 206 z'amashanyarazi, rucanire abaturage barenga ibihumbi 300. Biteganyijwe kandi ko ruzuzura mu mwaka wa 2030 rutwaye asaga miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kandi ibijyanye n'amabuye y'agaciro, aho u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizajya mu cyiciro kirenze kuyacukura bikayatunganya, kuko aribwo yagirira inyungu abaturage bo mu karere, kandi ko hazajyamo amategeko ahuriweho ajyanye n'umutekano w'ubucukuzi bwayo. Amasezerano ya Washington kandi ateganya ko ibihugu byombi bizifatanya gukura gaze metane mu kiyaga cya Kivu bitunganye. Amasezerano ya Washington kandi ateganya ko ibihugu byombi bizifatanya mu gukura gaze metane muri kiriya kiyaga cya Kivu biyitunganyemo ingufu z'amashanyarazi. Icyakora nubwo ayo masezerano yasinywe ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisa naho yabaye amasigara cyicaro, guverinoma y'u Rwanda ihamya ko ibihugu byombi bifite amahirwe menshi byabyaza umusaruro akabifasha kwirinda amakimbirane. Guverinoma y'u Rwanda kandi yizera ko habayemo ubufatanye buteganywa mu masezerano ya Washington akarere kagira amahoro. Inshuti bakunzi, mwari mudukurikiye rero, reka amakuru tube tuyasubikiye ahangaha. Turaza gukomeza kujya tubagezaho inkuru zitandukanye, haba iza politike, iz'imibereho myiza ndetse n'iz'imyidagaduro.